Vamos a dar una receta muy sencilla que es merluza con jugo de pollo. Muy sencillo, se rehoga lo que es el pollo, se hace un buen jugo de pollo con limón, tomillo, aromática, la que se le quiera echar. Una merluza hecha en vapor que vamos a disfrutar mucho con lo que es la textura de la merluza y una gelatina con la cabeza. Es así de sencillo, muy fácil. Bienvenidos al nuevo Worten. I've been around the world and never in my wildest dreams would I come running home to you. Told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So Worten, tecnología para todos.